MGT 2021 quarterfinals and thumna kan lo let leta MGT hi run moi bot sai ania quarterfinal show hi run moi apale LPS life effect chuania semifinal atang chuan run moi apa chau en the ni to dona ching sumnga in amero chu le yangai dona semifinal atang grand finale theng hi free ne en the to dona ching sumnga in le chuan le no nangai to lo ni ti ha kan han soitel bokani ole adot le mi tur kan ko le ngalanga MGT 21 0529 B Lalremngheti kan so me
Lalremngheti, entingan ko sa kamami. Mami tin min kau. Atop na Highway Star, Deep Purple, Lyron Remzet kaju. Rau pui le mai. Til pakat ka say doon mo, talent iron po chua kan. Hey, ngobon taka, ramnuay la taka, tu mamulavin, pangpar mo itak, takten par tina, masan chuay vele maya. Chú tiếng bốc in talent hết tiếng thấy nó là thiểm nó ril tắc mấy in này phô chua nó hun run môi app in MGT kal tanga buat sai run môi app tan kuti bang phát tang tu na chuan musician lar tak in idona chawana great ang zat thlang na nge piano hi zo Grade 4 haka exam zawa chuan class 10 board exam kha ngai sia 5 a han piece pakhat kha ka zir mana chuan ka chol to alo bera eng le khole grade 8 chu zo ngai ngai tu mang che o izai thal tuk but sorry irem ala khan kala cheng ria atira khan eng lang ngai ron rem kha if I sing you will Bonnie Taylor tira kha moi khop ma abul tan na le akhar na kha ke ngai poi mo bon khop ma ya chuan Golden Buzzer hi press sak cha ka du viau na semi final ai play ka mu le du wangin kala phal lo mai ni kalo me mami pui rem hle me stage akhanin iron alde hlo main ka sia iti chalu to ka chuti ruale ro chuanin immei mi chin lai de ai te khanin ke mani just lamte mo camera lamte mo khami connection kharon siam tel zeu chin la khami lai khanin mit khala doi de hle ka ti khami akha next round na itin ngei karing boka ta chuanin ron chang le zo la ke mani in kar azamam du ve viawang ma se chumi lai chuanin ron chang tel la ti kha ithiam to sa a chumi chu nang ma plus point aron keng tel don ti kha karing chu chu Mami video audition round na changin ke chu min wow to zanin thlengkha min wow ani chuan zanin Golden Buzzer hi pek che ka du em masar khan semi finals khanin alam hu chak box si chia chuan zan ke pokalo in zoom don mo katia chuan zanin a hian amma sapertan Golden Buzzer ka pek Pensi na pe. Ole tunahan yung ruo mingi minhan chitele finally lut lang tasya. Kas Tintag ngayom. kalom top Ilom top atang eng maom lo. Kaya ni po kan lompuy lutog je. Ole commercial break kan law na ilet. Zuwa nga kan law ulit levat ang kuya ma local san lawang je.